Skawilek ulle masanil. Chihuahune wach hayupal. Ais qane komam Jesucristo. Qane yet kawile hunilne. Akomam ayik yeto. Ayik apashek eto. Skane komam Jesus tibieh kanoh. Yucham chekbe Markus. Chihal wach qane ayach mamin. Yet kon squalilaltu Jesus chiil chah okp ay Cafarnaum. Kayet sábado. Mashpet aina yet chah. Kamashkoli kuywahi. Eb apshalbum mashkaik anahas kule. Yus qane. Yuhtol chikuywahi ashkamakchel ay siyaha wilal. Kamanak ashkas kuywaheb ahsib. Ayib aina yet chah. Uwinak ayok yalan siyilal. Yuhun yesalil yet siyop takil. Tol mashkoli weqon el yaw. Tet choche ashti ayon Jesus Nazaret. Shashayet chon ulaon laho ayok. Wok taksha makshelach. Cham chaheb ilyet Dios. Jesus mash asnuk yalum ay. Inkachi. Kachash el yinnak. Ahon yesalil siop takil. Mash tsikon laho nahwinak yetok siyowal. Kaswegon el yaw, mash el yinnak winak. Masan el anima, mash kaik anaskul, kachip eik ulen paeb. Setiet talhunti? Setiet talhun ak kuyup anilti? Kung winakti ay siyaha wilal. Yibang kapashep yesalil yet siyop takil, kachis yikenep ay. Kaayman, mash abjak skumal ay masanil Juliet Galilea. Skane komam Jesus. Chihal wach ane ayach mamin Jesus.